Kaji lekai kebai tenat bah pedeng ke Portugal bat ke Croatia ha kane ke FIFA World Cup mentau senem. Ke Portugal kelalak pan penlim ya ke Croatia daar la iwe gol. Pada kane ke jengjob kelayu pan rung syakarau 16. Naduk ke bestang paru arkan hon klekun da ke mensim ke baslur. Ke Croatia kela persang ban bat ya ke bol bal ban taulat ban yo ban tap gol. Kat ba ke Portugal kelapan ya ke jing stat bat ke jing trelang ke bai tenan kinong pait kai na Toronto Stadium kila sakhi ya ke jia khon ke baklan nrei ke baton ha pedeng ke jia khan ha ka kelamit jong ke jila kai u Ivan Perisic ulala ban tap ke gol ha ka minit ke basan pulai ka balapan kemen ya kinong kersan jong ke Croatia ban aji kermen bakin la ban penlim ya ke Portugal. Henry kacing kemen jong ke Croatia kam siam na nek slam ke Portugal kelayo ya ke penalti aden kacing pen khen an hapok ke penalti box u Cristiano Ronaldo ula siam ya ke penalti bat ula thep da kacing scam ha ka minit ke ban ru pupra ban penya khat ya ke cilakai mar da sikol kane ke gol kelapan khi ya ki pai ba bat kelapan bawat ha ka arta jung u Cristiano Ronaldo udang long ubaslur haba ka kanhon kadon kam tam u haden kane ke gol ka cilakai kelanang Kamstad ke Croatia kela persang ban pen pai ndrei ki defense jong ke Portugal kilong ki baskem haba bon ki pai ba kela perkhat ba ka cilakai kan lek syak extra time ndrei ke Portugal kelayo ya kalat ke babiang ha minit ke bakhandai phoplo sau u Gonzalo Ramos ula thep ke gol ke bajob da ke bapen kut ya ke cilakai da ar la iwe kinong Christian juga Portugal kila stang ban roi pan rakhe kat baki rang ilakai juga Croatia kila hapdiang da ke cisose da kana ke jingjob ke Portugal kelarung syakarau 16 pat kadang peteng ya ke jingal inti jongka panekon na kamentakan am lado jong ke FIFA World Cup u Cristiano Ronaldo ula peteng pan baudang la ban long ubakung santam hakipor ki bae akaliang jong ke Croatia wala kala syarem Henry kirang elekai kilele da ka mensim ke baslur Luka Modric par ki parlok jungu kila persangkat bala panekon Henry ka gol ke bakhado jong Cancelo Ramos kala penkutno ya ke jelekai ki pait ba mentah kina ap kemilinti ya ke kon ke babut jong ke Portugal hatu Cristiano Ronaldo unangla banyalam ke Portugal syakanam lado lane kandon sakawi pat ka kanhon kaban penkut ya ke jalinti jong ke Portugal.